Assam Police Avoreng Avarsai aning kehang abang phu abang phi tumpan isi birta kemedu kopia birta kemema labang ke non nang litum laso a video long si thek pon long ikpo jong si nang litum laso YouTube channel along nang komri milang pul de chinghon pe nang litum subscribe ikon lapen video sidame nang litum share pon ikon tang non pathek pen Assam Police Avoreng Avarsai ning kehang abang phu abang phi tumpan kopia birta kemema laso puthakle Patiek pen cethan polonang lapen lang polonang. Great news for all Assam police job experience. Mate birta kime kadok kawe Assam police Avoreng Avarsai aning kidok abang phu abang pietumpan. Kopia birta kime ma labang kenali tum non thek polong ikpo nali tum panili nang khan pachini pon ikpo kopia birta kime ma. During his recent visit to Dima Assam district, Honorable Chief Minister Akimi Himanta Biswa Sharma shared an encouraging update regarding upcoming employment opportunities. He mentioned that the government is preparing to release around 5,000 new Assam police vacancies in the near future. The announcement has brought a wave of excitement among youths who have been eagerly waiting for new recruitment notification. Klasi kidamtang Dima Assam district along Akimi Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sharma alangli Dima Assam district along damlo lapen hoda keda mahod alangli program doba mahod alangli si lanon Akimi 5,000 apus Akimi paklang ekpo puta alangli hoda program doba mahod pangdak poniklo lasila bangso 5,000 la Akimi apus vacancies Assam police long stami notification labang kenon paklang daprang po pini pina bang bong paklang ikpo lapen labang so notification long lo pulo tang tinili puthot na litumapan la so YouTube channel long update na 1p to ikpo lapen dagi tok pondo the chief minister highlighted the government continuous efforts to strengthen the police force and create more job opportunities for the youth of Assam. With the upcoming recruitment drive, thousands of candidates will get chance to build a stable career in state level enforcement service. Let's say non labang so Avoreng Avarsai jong si puthot paklang pon thulote kedam tang son si penangan Karbi Anglong punon West Karbi Anglong punon Dima so punon penangan dak alang litum laya chance bang long don ikpo kelong ji a chance labang ke lasenali tum labang so notification paklang kle ko dak tok pon adot thulang aspirants are advised to begin preparation earlier. Keep all necessary documents updated and ready. Maintain a proper study routine. Practice physical fitness regularly. Stay updated with official notification. Sening kang abang pu abang fitum anang litum kopisi labang so Avoreng Avarsai klang klia prang nang litum kiklem nang jima labang kilada ke tok pon dolo nang litum kichengsi dokumen sa mukha bang ke nang litum ciredi getnon lapen update tang le nang litum bi kon lapen nang litum kecharli lahai stamina litum routine cibinang po Assam Police lahai long written examination padoji lapen lasi ala kedam tang kibang a questions tami puthot na litum ka follow dun tunang ji holai ta charli dunang ji lata kinang exot lo lapen la ka charli det kali exam fundet kali lo na litum la physical fitness regularly na litum lahai bang ki physical fitness la bang ke claim nang po na litum exercise fair nang po kat nang po running labang ke duwek nang po running jong si ki on lo pulo tang te nani tum un elo pule matha ta chawlo stamina ni tum fitness ta nise nang po fitness lapen physical fitness lai bang ke la se dak official update notification wang lo pulte nili puthot na li tum pan nang birta thuik po lapen this is a great time to sharpen your preparation and stay ahead. More details are expected soon, so keep working towards your goal in dedication and confidence. Lasinon nalitum lahai bang prepare bomo non pen lapen details lahai bang ke non official notification la bang ke release tabik po lapen nalitum ban nilipulo
nalitum la physical fitness te tali nalitum la study ahin stami penang an nalitum Charlie nengji Charlie lo pulotang te mo apranga phan bang ke joy ke po lapen non post vacancies ki piponji la bang ke 5000 pusi pupon tami 5000 pen kom chata thek ba ong jum chata thek mate ong chata thek lapen non nalitum ordak program ke dobam hot la ke hai Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sharma hin pen kaning jepon alam this tami nalitum सबसे तमे आरजू पनिगोन लापेन लांग पनिगोन इस बार असम पुलिस का जो नौकरी हुआ इसमें 100 से ज्यादा लड़की हमारे दिमा हसाव से नौकरी मिला है। ये जो स्टेडियम बना है ये स्टेडियम में आप लोग सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आइए रनिंग का, और जितना रनिंग का प्रैक्टिस होगा कल असम पुलिस में दोबारा 5000 नौकरी का एडवर्टाइज निकालेगा। तो आप लोग को और पुलिस में जाना है, तो इसीलिए आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है और आगे जाके दिमा हसाव का हमारे नौजवानों का नौकरी होना चाहिए। नलितुम थेकपन long ikpol apen arjupon long ikpol ake hai Himanta Biswa Sharma hin pen kaning jepon alam this tami lasinon la official notification apa nalitum chonghong ikon lapen nili update tami nalitum hanawan piwer po lasi la sonson update mate la sonson abirta nalitum karjulong werji apan labang so YouTube channel la nalitum subscribe krelang pole subscribe ikon lapen videos tami nalitum share pon ikon tangte pinia video long bangkel anleng ton ponik nang lasi domi thakmi kadu kawe Carbitis 2.0 YouTube channel long kilangara doana fans tami nilin pen cardom